Aleluia, o whitai, e Jehovah, e kulelei ia. E tolonga o taingata mo ni alofa. O kumakori ke mahu whanga he talamanu o e fonua mo loto. Mo e mau whaka apa makehe ki e kakai tu fonua o Aositelēlia ni. Mo nau koutou ki mua he aneafi, ahoni mo e pongpongina. Tupu me he Tokolahi hotau kāinga Tonga he kontineni tini. Una o te whanga he COVID tahiwa. O fakalotolahi ai e petia e whaingata ia. Mau whie tokoni mo popo watu. Te tau Ngaahi community. Te tau I kuna e Ngaahi pole o e ahoni e tau kauwhataha. Koe wharei mo e nai o e ahoni. Kemou kātaki o lawa atu o Huhu Mālu. E tokoni o Huhu Mālu, e te koe, o ofi atu ake ha peesi te e hiwa noa. Tene toi holoki lahi ai, o whakamafola ai vai lasini, I kakai kekehe. Ko e Tokolahi ange o ki tau tolo o tau Huhu Mālu. Ko lelei ange ia maa ki tau tau whakatu. Ko pau ke tau wako ke tau whiao mo e COVID tahiwa I e mo'uin. O e whirirei mo e whakapoto taha, o ku I he ahowhinima pe ki he malu, mo hao e tau nofo a kāinga. I he ngāue anga, whewhanonga aki, mo e Ngaahi community. Koe amanaki lelei ke kahau, niongo, e whele mo whawhua Ngaahi pore ke kehe, koe uhi koe COVID tāhi wā. I lamari o ngā o whakataha, ke tau whetaki nima, o tū whakataha. Pea taki tahatari ngono maanga tae mo tau ngā community I o tau taki taha mahe fonua. Ke tau lava atu o Huhu Mālu. Kāinga Tonga, whiri whapoto, e utaha bea mui. Huhu Mālu ia. Huhu Mālu. Huhu Mālu ia. Huhu Mālu ia. Huhu Mālu ia. Ko e tau polokalama Pasifika News I he whiawhini o ko o atu ia makatuunga I he anga lelei a Digicel. Tuuni ai Fair Work Australia ki te tongi panga wanima ki e houa o whai ki olunga ai kau ngāue tori kotoa pe he fonua ni. Tokolahi ai kakai me he Pasifiki o ku nau fakafonu ai Ngaahi falemahaki I Melipoane ko e nau fokoutua he COVID tāhi wā. Kemipeini ko e fakalotolahi ki o tau kāinga Tonga me Pasifiki I Aositelēlia ke whakahoko e nau Huhu Mālu I. Ke I tai mahino ki kakai Tokolahi ai Ngaahi whakatatapui ki e whewhanonga aki he waha a kuia o Ngaahi vahe fonua o Aositelēlia. Pea oku ke whia aweha whakamoimoi ki Tonga, toi whakakaukau I lele ange ki ai. Mōnite kono walu o Nōvema wafe maua taha malo e lau maaria hou eiki mo lelei ai Tonga kotoa pe, whia ke talitale lelei ki mō tolu ki mō uni Ongoongo pe mo Letiō Televīsone Pasifika. O kuiai mo Ngaahi Ongoongo ke he pe anaiange, ko Aositelēlia lei te mo Ngaahi whakaiki. Ko I tali lotu whokieni mai kau ngāue tori me he Ngaahi matakari ae kua taolahi ono kākā I pe pā o si iki nau tolu aki e vahe o ku maolalo au pito I e tutuoni ko ia ai Fair Work Australia ki te tongi panga wanima ki e houa o whai ki olunga I he wike kua o si. E whia ai kau ngāue tori fo ia kau I he tapa e whaa ko ia o e koni nini tini, kau whoki ai e tau whanau Tonga. Laisa Prescott whongalei whaiangonga Letiō Televīsone Pasifika meihe mo I whakaikiki o e tala noa koini.
I he tawhaki ko ia o e whafofua ki he vahe tāu o e pureanga Aositelēlia ni, pe ko e Fair Work Australia, na e whai ai ai whekumi ko e uhi ko e whonga lolotonga a hono vahe ko ia o e kau ngāue whāma, ta tāu pe i he toli fua i a kau mo e ngōwe. Ko e tuunga vahe lolotonga foki o ku totongi whata tāu pe ai vahe ia ai kau ngāue, ki he lahi o ene toli fua i a kau, pe o ku vahe pe ai kau ngōwe o whata tāu ki he lahi ko ia o e nau fu ngōwe kuoto. O ku pehe e komisiona pule ko ia ki Fuofua ki he vahe tatau. O ku ikai totonu ke ngāue aki foki a whonga vahe ia ko e ni ki he kau whāma. Ko hui ko whonga vahe o ku whatatau ki hoto iwi toli pe ngōwe Fuofua loa tau mai a ene lele. Pe o ku ikai tau ia ke ngāue aki ia i he taimini. Ko ose o atu foki he komisiona ki he Fuofua ki he vahe tau. Hakole ki he pule anga ke whaomu ahalao ke taofi aki a Ngaahi whāma. Ke ua toi ngāue aki ai lao motu a ai vahe ko ia o whakatatau ki he lahi toli. E he oku ikai ke whakalao ia i he kuongani. Oku whema o ai Ngaahi whāma ke nau ngāue aki ai lao o e vahe tau ki he leipa lau houa. Aia oku whafofua koe pangai wanima seni te whātaha. Oku poupou le leifo ke ai Australian Workers Union, AWU, pe koe unioni ai kau ngāue a Aositelēlia ni. Ki hono teke koeni ke whakangata lewa ai whonga vahe motu a kai kamata aki ai vahe o whatatau ki he lao lolotonga ai vahe lau houa ki he kau leipa maulalo koe pangai wanima seni te whātaha iyo o ku kau whataha foki ai unioni ai kau ngāue a Aositelēlia mo e komisiona whakafuofua ko ia ki he vahe tau a hono teke ke whatu halao ke whakangata lewa hono whakai haua e Ngaahi whāma a ki hono vahe whatatau ki he lahi ko ia ai ho'otoli kai liliu ia ki he vahe lau houa ki he aho. O kamata mehe totongi maulalo taha koe paanga e wanima seni te whātaha. Ko ia kāinga tonga tau lotu peke lahi o ka pau e tari whaunga ko ini. Tau tui koe fu monu lahi eni si kau ngāue toli foi a kau ko ia o kunau lava mai mei tongana o ngāue i he Ngaahi whāma i he tuk ko ia ki he kahao. Ko au laisa prescott whalei mga Ongoongo mei sene mai Letiō Televīsone Pasifika. Oku Tokolahi ai kakai me he Ngaahi matakari o Pasifiki o ku nau fakafonu ai Ngaahi falemahaki i Melipoane Victoria pe toi Tokolahi foki mo Ngaahi whaamili o ku nau fokoutua he vailasi kolona i honau Ngaahi api. Makalesi kawa palu fachi whai Ongoongo Letiō Televīsone Pasifika me Melipoane mo i whakaikiki o talanoa koini. O Tokolahi a pito hotau kakai meihe Pasifiki o nau lolotonga fokoutua pea o punau i he Ngaahi falemahaki lalahi i he lotokolo o Melipoane ni. Whatatau ke lawa kau toke tā me i he Ngaahi whitu ke kehe he Pasifiki o nau lolotonga whakaunga tā maki he Ngaahi falemahaki koe ni o nau fu o vale a pito he nau whatoka ngai ai Tokolahi hake ai kakai me Pasifiki o nau lolotonga whakoutua he vailas kolona pea o nau whainga tā ia au pito o nau i he Ngaahi falemahaki koe ni. O kuia ia whahinga e ICU, Ngaahi woti, pe me Ngaahi whitu o whakakeake. O mahino whoka Tokolahi o ki nau tolu me Ngaahi whitu ke o Melipoane ni. Pe koe uhinga hono ange nau tolu ke Ngaahi falemahaki lai koe ni i halo tokolo o Melipoane, aki pea e uhinga o pu ihe tuunga whatu tāmaki o pu iai ai nau mo ui. O mahino mai whoki o kuiai pea e kakai Tokolahi o si Ngaahi whaamiri o nau whakoutua e vailas kolona i o nau Ngaahi api no whaanga. Pea o ikai ke ilo ke ia e he toke tā, pe ilo ke ai e hataha. E ku mahino mai whoki o kuiai Tokolahi i e kakai koe ni o te eki ai ke nau Huhu Mālu i kovi taha hiwa. O kulolotonga ki whakahoko pe whoki e Ngaahi pulukalama ko ia ai Huhu Mālu i kovi taha hiwa ma e kakai e Pasifiki i Ngaahi whitu ke kehe i Melipoane ni. O kuiai pea e whakaamu ki si o tau kakai koe ni unau lolotonga whakoutua i vailas kolona. O punau si fie mau hatoko ni o kuiai pia e Ngaahi kautaha ke nau lava peo fitu taki ki ai pe e pe mui kakai te nau lava o ala tokoni. O ka pau nau fie mau ha me aha ngā nau Ngaahi whakatau me i wharekoloa pe ko Ngaahi whakatau pe me i Ngaahi whamasi. Mai Ngaahi Ongoongo e Pasifika TV Pamaleti ka maklesi ko palfachi. Oku amanaki kamata aki a Ngaahi Kemipeini ke o hake ai tokanga ai kakai tonga mo Pasifiki o e fonuani koe pou mo e fakalotolahi ke whakahoko e nau Huhu Mālu i koviti tāhiwa i e whainga maarie
wawetaha. Koe mai moa e ki tala whikaolahi o Tonga ki Aositelēlia, tahine prinsesi lātu foi peka tuku aho mai kāinga Tonga i Tonga mo molini foki ke whakahoko e nā Huhu Mālu i COVID tāhi wā. Whakatatau ki Ngaahi statistika ko tukuange mai meihe Ngaahi purianga whakavahi fonua e ni ihi o Aositelēlia ni o kukawa e matakari Tonga mo haamoa i kakai o toko sii e nā Huhu Mālu i. I e whengāwe ake e potu ngāwe mo ui o New South Wales pe mai ofisi o e eiki tala whikaolahi o Tonga i Kempela o ku teu tukuange mai i he mitia sosiale i he wikeni ai vitio e ua koe taha i he lea whakatonga mai taha i he lea whakapritania koe fakalotolahi ke malu i hotau kakai aki e Huhu Mālu i COVID tāhi wā. O ku mea foki ai ai tamapiri nisi kalauni tupo toa ulukalala moi prinsesi lātu foi peka pehe ki e kau whafonga ke kehe me he malai sipoti, pisnisi, mitia, Ngaahi siasi, mo kau toke tā tonga ke kehepe meihe fonuani. Ia taimita tau pe o ku whengāwe aki ai pe a Letiō Televīsone Pasifika mo Ngaahi kautaha ke kehe o hange ko wheka, Oceania Pacific Health Association, Metro South mo putungawe mo uia Queenslandi ke whaoha vitio e whā, ko vitio e ua i he lea whakatonga, mo taha he lea whakahamoa ke veteki ai Ngaahi mauhala ai ni ihi o whelāwe i mo Huhu Mālu i, pe kai ko ia pe, ka koe pou ki a tikina o tolu ko ia o ku kei veivei ua, pe te eki whakahoko e na Huhu Mālu i COVID tāhi wā. Ko vitio lewa e taha o ku whawhonga iai ai Tonga haamoa mo niwe aki e kaweinga koe tau amanaki folau ki toi wheloaki mo hotau Ngaahi whaamiri mo kāinga kua pau ke tau uluaki Huhu Mālu i lewa. O ku iai ai whakatū melia ai ongo polokalamani tena whakatou tokoni mo pou ki a teki nau tolo kuia o ku nau fia mao ke Huhu Mālu i ka kua te iki ki nau mao ai whainga maari e ki ai. O ku amanaki whakahoko mai aho Huhu Mālu i ai community Tonga mo niwe i Brisbane he aho tokonaki kono wa fito Nōvema wāwhi māua taha i apisiasi o esas whakatataha ai kakai Tonga aia e toi mao atu ai ai mea tokoni mo Ngaahi polokalama ma ai longa i whānau pe e toi whaifatongia foki ai mai kau nesi Tonga ke tari whihui i he aho kuia. Mai Ngaahi Ongoongo Letiō Televīsone Pasifika kua Aositelēlia me Brisbane, Queenslandi. O ku kei tai mahino ki kakai Tokolahi ai anga kuia ai tuu ai Ngaahi whakatatapui ke whewhanonga aki ki Ngaahi vahi fonua si teiti kuia o konini tini pe pehe foki ki otu molina. Laveni e nā whahotuni tau whai Ongoongo Letiō Televīsone Pasifika me Kempela moi whakaikiki hoi Ongoongo koini. Lolotonga ai whetō aki ai kakaki olunga pe koe holo ki lalo e Ngaahi fokoutua fo'ou i he kolona vai lasi. Koe ai Ngaahi fokoutua whakataimi fo'ou ai wāhenga la a o Aositelēlia, Queenslandi, ke kau a ahi kotoa pe ki honau wāhenga me ha wheituu pe tatau pe mo kau Queenslandi te nau whi a ahi ki a wheituu. O Fuofua koe aho taha hiva o Nōvema e a o ke pese te whitu noa o e tau tahaono ki olunga ko lava honau huhu kakato. Ko whakahaeni e palemia Queenslandi Anastasia Pelishane. Ko hatoko taha pe ko mau hane paasi me he ofisa ma olunga mo ui a Queenslandi e lava ke ne hu ki Queenslandi whakataha mo hane paasi Queenslandi Border Declaration Pass. Ko toko taha tau taha ko tō pe ko pau ke ia hane Border Declaration Pass pe pe foki ke longa i whanau. Ko ia e fakafonu he kautau i whanau ai form kore a longa i whanau pe ko hataha o kune whaingata ia whakaisino pe whakaatamain. Ko ma upe ho o Border Pass ko pau ke ngāue aki le vaia e aho fitu me he aho na ke mau ai ho pasi. Ka ose aho fitu o te kei te ke ngāue aki ho pasi e kai ke toi aonga ho pasi ko ia ko pau ke toi whakafonu ha form kore pass for all. O kai ke kawai ai whanga ki kolo i ki o tu mama o me he loto kolo pe koe remote communities. Ko kawo mai me ngai feitu u hotspots pe ko ia o maalungai ai coronavirus he kai ke ngofua ke nau fononga me alele ki Queenslandi pe koe pasi pe koe le lue ka koe puna wakapuna pe ko pau ke osi huhu tu o ua pe ke test negativi i he hoa fitua pe koe aho e tolu ki mua he aho te ke punai. Ko au ki Queenslandi ko pau ke nofo mavahe pe koe quarantine pe i api e aho tawha. Koe kau whakauri he Ngaahi lori uta koloa kui kai ki whimau ke ia nau Queensland Border Declaration Pass. Koe aha tā whito ti se mau nau pehe e au ke pese te wau noa o Queenslandi ko nau osi huhu tu o ua. Ko ia e whai ngofua ngeai ai alu ki Queenslandi. E ngofua ke hu ki Queenslandi ka pau ko hao me a whitu u hotspot. Pa e lava pe ke aluange me alele pe ko hao puna wakapuna ka ko pau pe ke osi huhu tu o ua pe na ake test negativi i he hoa whitua pe koe aho e tolu ki mua pe ke alu ki Queenslandi. Pe he ikai ke whie mau ke nofo mavahe pe te ke quarantine.
Ka ihe lolotonga ni o ku ngāue ai Minister mo ui a Queensland Yvette Darth, pa mo i potungai polisi, ko hae fonga ngāue le lei mo malu taha te nau ngāue aki, ko hie fie maufo ke kau polisi ke nau le ohi e kau a fonua ke sivi ngai fononga me lele, pa si mo le lue. Tata te fito ko hanganaki atue ni ke taimi fio mo e kina taha o e whiwhanonga aki te wake Krismasi mo e tau fo o. Ko e whihui lewa e ngata a whē ai sivi pe ko e checkpoint ko e ni i he kau a whanua. Pe ko e tāri ki ai o te ke whakapapau i ha aho ka ko ne tuuia i he taimi ni ka aua ke au ke pese te hiva noa ai huhu tu o ua ai kau tau taha ono o whaiki olunga. Ma ai Televīsone mo Letiō Pasifika la mnia nau whahatu ni tau Meiken Pela. I he tau ngā unu atu e ni ke whaha i tau Krismasi mo e teo whakaosi tau o kuanga maheni foki ai u whakaututu ai lahi koi o Ngaahi whakamoimoi o ku tau ave ki Tonga i he meiri. Ka o ku iai hangahi uhinga o ku tonu ke toi whakakaukau i lele yange ki ai. Maka lesi kawa palu whachi mo i whakaikiki o e talanoa koe ni. O ku ke whakaukau ki ave hao whakamoimoi ki Tonga, toi ki i whakaukau lele yange. Whatatau ke lawa newspaper matangi Tonga he ahato o pulilulu au wha o Nōvema wafe ma wataha. O ka pau ko ke whakaukau ke liha o whamoimoi ki Tonga ki ho kui pe koho whamili i Christmas koe ni, pe ke toi ki kātaki o toi whakaukau angi ki ai. Ke uhi pe ko ngai o whaanga pe mo whamili i Tonga, ko pau ke nau toi totongi a he taimini, ka toki mao atu ai nau ngai whamoimoi me Posite Office, o tatau ai pe ko haki mea ofa pe. Ko ki nau tong ne nau lava ati ki Posite Office, i whataha mo i kau ngāue he whareni, na e mahino mai ai nau ta e fie maari e. O kui kai whoko ha mea whaovale ni, he ko haki mea pe pa angai hongo fulu hono totongi, ko pau ke totongi atuia pa angai te au, kai toki lawa ke whakaata mai ai whakamui. Ne ongo e full-time whaingata a koe ni, ka koe tuku ngain kua o ki ai i he taimini. Kau pe he customu, koe rona uhinga o mea koe ni, koe nau whenga pe ke toka ngai, pe mo malu i e fonua, i e huange ai whaito o kona tapu ki Tonga. Mana he Ongoongo a Letiō mo Pasifika TV pa ma Letiō, ko au maklesi kawapalu whachi. Koe Ongoongo whakawhiawhia ki Aositelēlia ni kotoa ko hono toi mao mo uia ki tāhine tau whā ko Chloe Smith i Carnarvon, Aositelēlia hihifo, hili haane puria i ha aho e taha walu. O ku osi tuku a ki i whoki e kau polisi ha tangata whekau aki mo hono ave koe o Chloe, pe te tau kolosi heni ke lavania nau whahutuni tau mo i whakamumoi taha o i Ongoongo koe ni. Ko mao mo ui a Chloe Smith. Ko e Ongoongo whakawhiawhia taha ia, na e tuu te ringa mo lotu lilo ki ai e toko taha kotoa i Australiani, tata te whito ki Western Australia, lolotonga ai aho e taha walu nei polia whakawhai ai ki tahine tau wha ko Chloe Smith me he kōba blowholes, na ewe ki ai a Cleo mo ine wha e ko Ellie Smith, pe amhono hoa ko Jake Glidden. E taimi taha tu ua pō o henghengi pule lulu aho tolu o okatopa, ne huai ai fo i timi whatotolo e kau polisi o Western Australia ki halfale na loka i Tonkin Crescent i Carnarvon o mauai a Cleo i haloki mohe i he whale o whai pe ne vainga mo whanki mea vainga. Na e ulo pe mama he whale. Na e fua a Cleo e he taha o kau officer polisi, pe eke ki ai he officer polisi ko hai ho hingoa, pe ne si itali mai ko kuingoa ko Cleo. Na nau talangi ki ai te mau ave koi ki ho ongo matua. Tau whakaukau loto atu pe ke taimi na e mauai he whae ai ongongo whakawhiawhia koe ni me kau polisi ko mau mo ui a Cleo. Pea mo e taimi na ne wha o fua mo uma ke ne ki tama talu e ne whakaosio ki ai e a tahaono o katopa. Ne au kia taimi ne hange ko siva e amanaki kotoa, kai na ikai ke holo mui pe mole ai e amanaki ai kau polisi ka nau ngāue oskia velenga i he aha moe pō hono wakiri ai feitu u kotoa mo i mingi i Ongoongo pe koe whakamatala ha taha pe na nau whaka eke i he ki kolo. Na i puke ai pe he kau polisi me he whale ha tangata tau toluono ko Terence Daryl Kelly o whaka iloia ki he kai haa ki tahine tau sii whakataha moa Ngaahi hia kehepe. Koe mea whaka ahovale ke kau polisi koe api na e mauai a Cleo o ku kilomita pe tolu pe minite pe fitu me he api e whae a Cleo neongo na ikai ke iai hanau whetu taki. Na e haa he whakamau angalahi a Terence Daryl Kelly i he aho pe taha pe a ave ai pe ke Pelisone lahi i Perth
o tauhi i he tawhaaki o tauhi malu au pito pe koe maximum security ko hina whai ha mea ki ai e kau nofo prisone. O ka amanaki ni toi ha e whakamau anga i Tisema. Na e puna ai palemia Western Australia Mark McGowan ki Carnarvon ki a ahi tonu ka Clio i hono apnof anga pe mo whakaha fia ki ai ai fia mo e ofa ai kakai o Aositelēlia hono mauia. I e whamatala ai sa tini ma olunga polisi ko Cameron Blaney na e whafia ke teia he ne a ahi ka Clio i honau api o ku ikai ke ia ha whaka ilonga loto mamahi pe wesia o ku haa me ki tahine. O ku wa inga fia pe hange pe na ikai ke hoka mea ki ai pe aku ne mo uilelei pe foki. Na whanongonofo ke pule anga ke fua ki hapa anga taha miliona ki hataha pe tene mau ha whakamatala ke tokoni ke hono kumi o Cleo Smith ko ia ko iai kau me mipa whalearea ko nau whakotu ke pule anga ke fua ki ai pa anga taha miliona ma ai vahe fonua Western Australia. Ko hina e kau kotoa honau kakai i e feitu umo e kolo kotoa pe i he tokoni ke pot ngai polisi a Western Australia ka umafo ke kau volunteer Tokolahi ne nau kau he kumi o Letiō Smith. Mōnite Televīsone Letiō Pasifika ko alam ni nau whahautuni tau Megan Bella. Kaliliu ai lao lolo Tonga o e akapulu e malava leva a Israeli folau o vainga maa Tonga. I he ipu ko ia mamani he akapulu he ta uafe maua tolu. Te tau kolose ni ki sene ke Lisa Prescott fungalei kene o mai ai whakaikiki o e talanoa koe ni. Kaliriu ai lao lolo Tonga ko ia o e akapulu unioni e lava leva ai tau tangata star iloa ko ia i he malai o akapulu Israeli folau o wa inga maa Tonga i he ipu ko ia a mamani i he akapulu unioni i he wafe ua tolu. Ko e lao lolo Tonga foki e ikai lava hatoro taha inga whaka profesionale o toi wa inga i timi akapulu kehe i he levolo whakaprofesionale ulo aki. Ka kua whatu halao fo ou ko uhi ke lava ai kau wa inga profesionale he levolo ulo aki meihe Ngaahi fonua o e Pasifiki hange ko Tonga ha moa pea mo fisi. Ke nau lava o wa inga o whafofonga i honau Ngaahi fonua tupu anga pe koe fonua tupu anga a enau whae mo tamai. Ulo aki koe uhinga hiri hatau e tolu enau malolo meihe wa inga whakaprofesionale o whakafofonga i ai fonua i hale volo uluaki i he akapulu unioni ua o na uhinga ne osi kau foka e toka tahawa i ngaia i hono whafofonga i ai fonua pe koe timi akapulu unioni fo ou ko ia i e timi tau toko fitu ai fonua ko ia o ku pehe e newspaper ko ia Telegraph a Britania o ku amanaki ke whakahoko ai whakataha e aho wawha ko ia o e mahinani ai poate akapulu unioni a mamani ke whakapasi ai lao fo ou ko eni o e akapulu unioni ni ongo oku te eki ke liliu e lao ia kanai osi tali foki ia kimua ki he talavou Tonga ko ia ko e huua ia ai wallabies ai ako lopeti taimani oku iai ai amanaki lelei mai ai Ngaahi fonua o e Pasifiki hange ko Tonga ha amoa pe amo fisi ki he lao fo ou ko ui ke oua e ta e aonga ai tale niti ko ia o e kauwa inga tuu ki mua mehe Ngaahi fonua o e Pasifiki. Hiria ha anau whafofonga i pe ha fonua, pe anau tautua i pe i tua o mole ai ho nau whainga maharie ke whakaha i ho nau tale niti. Ko e tuu ko ia ki he ka o ka whaia nge pe ko lava liriu ai lao. E lava leva Israeli fo lau, sa alesi piu tau, pili i uoni pola, pe a pehe foki ke kau fisi Tokolahi o kunau lotonga wa inga i he Ngaahi malae ko ia o e akapulu. O ku whaamua pe foki e whaiako ko ia e timi akapulu unioni a Tonga tau tai kefu. O kune tatale lei ai kau wa inga profesionale ko ia Tonga i he Ngaahi fonua muli. O ka hoko ai liliu o e lao ke nau kau i he timi akapulu whafonua ai pule anga Tonga. Pea pehe e hono liliu o e lao ke ne ave ai whiauhi akapulu unioni ki hatu unga ma olunga a oku toe ma olunga ange i he kaha u ke hange ko ia oku lo Tonga hoko i he wa inga akapulu liki a mamani ko au Lisa Prescott fungalei. Ngaahi Ongoongo me sene ma ai Letiō Televīsone Pasifika. I Ngaahi Ongoongo kehe me Pasifiki me pape e te tahiti na iku nai e hawhewhine i polinsia flansea ai fuupaanga e ua ngeau ni mawha miliona Amerika i he loto ko ia a i ulope. Koi whewhine koe ni a ia o koi kai kine loto ke whakahahono hui ingoa na ane mau mai ai fuu sieke mei he kau whawhafonga ko ia o i kau taha loto o i ulope hiri ia e nau
nau tuuta mai ki Tahiti me pālesi flansē. Whakatatao ki whakamatala ai kautaha loto ki Ngaahi o ngongo koia e Letiō Nusila, koe ne Fuofua kau ene ai whiwhineni i he whiahui loto, pea nane talange ki hene kui tamai, ka pau te ukau, kua pau ke uikuna. I Ngaahi talanoa me Tahiti o kupehe tokua tene ngāue aki e ia ai seniti koini, ke whalau ewa mahono whamiri ki Ngaahi fonua ke kehe o mamani, a hia ha fonua o kuia ai snow, pe toi kumi ha api no fuanga i he konineni tini kotoa pe i mamani. Tene hoko atu mo ni ngāue, whakaawa ha biznesi, mo takoni foki ki longa i whanau masiva i polinsia flansē. Koe seniti nane ikuna, o kuta tau mo maho inga whakakātoa e polokalama takoni koviti tāhiwa a flansē ki purianga o Tahiti, pe toi lahi ange i e patseti whakatau a Ngaahi fonua lalahi koia o Pasifiki Tonga. Mei suwa fisi o ku māua fisi ke whakaawa hono kau a fonua ke kau whalau ewa mei tua purianga, koe me aia ai eiki pare mea o fisi ko Frank Bainimarama. O ku laka hake i he toko tāwhi ni mangi au tupu o ku lolotonga fokoutua i he koviti tāhiwa i fisi, pe whakafuofua ke toko ono ngau fitu ua ko mole e nau mo ui, talo e peleri o e tauni. Koe Tokolahi o e kakai fisi ne nau osi mao honau hoani huhu, ko osi a fokia o kake he taimini ke peesi kuia e walu ono. O ku amanaki whakaawa e kau a fonua o fisi i he aho taha koia o Nōvema ki kakai me Nuusila, Amerika, Peritania mo Aositelēlia. I e mea koia a Bainimarama ki Ngaahi o Ongoongo kua pau ke whakafoki mai e kau whalau ewa ha sivi koviti o ku negativi aho e ua. Hiri ia e nau tuuta ki fisi ki mua pe a tā mongo fua ke nau whiwhanonga aki holo i he otumotu fisi. Pea i he pōwhalaite ko toki o si na e mea ai kōwana fo'ou o Queenslandi, Her Excellency Jeanette Young, ka koe purelahi mālolo e potungāue mo ui o Queenslandi, lolotonga e kōwiti tāhiwa koe ne Fuofua polokalama whaka-ofisiare. Aia, nā ne fua ki a Ngaahi pare, ki a Ngaahi kautaha ngāue ofa ke kehe o kunau whaifatongia ma ai community i he ABC Community Spirit Awards ko ia i Melipoane. Na ikuna foki a Letiō Televīsone Pasifika i he whakalangi koe pale ke media sosiale, kono whiri foki e he kau whakamau, makatuunga i e Ngaahi ngāue lelei mai Ngaahi matakari ke kehe o e Pasifiki, kawai ai matakari Tonga, niue haamoa mo e tukui fonua e Pasifiki, i e tawha aki koe e whakamawhalalea, ata pe mo Televīsone. Whainga maari e koe ni, tau kolosi atu heni ki e loki o Ongoongo ai Broadcasting Letiō Valu 5.5 FM ki nuku alofa ki e Melilau Manu, pe mo e tau Ngaahi o Ongoongo mei Tonga ki he wikeni. Oku fia mao he o whamiri he Pasifiki ai Digicel Top-Up, oku whaingo fua ke awe ai Top-Up aki e Digicel International App, pea ke mea ofa mai aki ha data bundle maahokau ofa anga ke whakalahi ange e nao fitu taki mo koe. Download ai Digicel International App ke fitu taki mo ho whamiri i Tonga he ahoni. Oku ai hono Ngaahi makatuunga. Oku mau ho sari o te whewhanonga aki, kua taimi ke whetongia e wae ho ka pe veni. Ma whahe siwa tā, pe makoko ho mea lele. Tā mai lewa he ahoni ki a mai kolo i he Simran Auto Care and Smash Repairs. He noa wha taha nima waluwalu wha taha hiwa taha. I o mea lele matapā ua ve matapā wha. Puho uhila fo o, pe whetongi koe ho lolo. Te mau lava o toho foki ho mea lele ki a totongi sisi i mo whaka atui. Puha kia, roadworthy mo service i ho ka. O e teke toi tatari. Ka ke tala noa mai lewa ki a mai kolo he whike telefoni noa wha taha nima waluwalu wha taha hiwa taha. Simran Auto Care and Smash Repairs. Mōnite ke tokonaki, walu pongpongi ke nima tolo noa e whiawhi. Koe mautua sila, koe whika tolu A, tolu walu ni manoa Mount Lizzie Highway i Park Ridge. Pe tā mai ki a mai kolo i he noa wha taha nima waluwalu wha taha hiwa taha. Malo mo ta wa sia le lei mai ai howani ta tali fia pe ta tali ma fa nai pe botolu te ta wo ko meihe lo ki Ongoongo val fit point ni mai fa ma me lo to no kalofa age pe ko ia ko ta fononga mai wike koeni o e lockdown a Tonga tapu i tongani ko hi foki ko i heni ai covid ta hiwa pe ko ta wa mai ni ko e a fa o ni o e
lockdown wiki taha koe nā tau whanonga ia mai. Pea tau unua toi mo tu ni fo o pau ko hika te tau Ongoongo koe ni o te kai foki ke whahoko hatu tu uni whelawe i mo hoko hatu mo tuunga koe ia lockdown ni ka ku pape ko nea mai ki tai mini ko si mahino tu uni koe ia i he hoko hatu ka koe tuunga koe ko tau wa mai mo ia ki he ahoni tau te fito ni ki he tau kau pāse se koe ia toko uangeau tahani ma me i Christchurch ke i mo uilelei pe kau pāse se hono kotoa toko uangeau taha whā o kui tano a mo makeke pe foki ki he tau case positive week positive ko ia o ku i he falemahaki ko ia i mua i he ne tu ko he taimini koe ahoni toi whahoko i foki e whaongongo ki he ola o hono sivi tu o whaia ai ko sivi tu o whaia o tō taha koe ni kuna e tesi week positive au pito i he COVID-19 coronavirus talo tu uta mai ko ia ai ko sivi urakina whahoko ko ia aho wawalu sivi ua aho wahiwa sivi tolo na ma ko aho nima o Nōvema week positive pe ko sivi hoko eni ai tau whaongongo ko ki ai e aho ni poka pongpong e lava ke o mai ai ola ko ia pe au tau amanikina pe e to ya ope ka tunga vai ai pe e tunga ko ki ai e tu ko tai mini ka ku lava pe mapure lelei e taim tatau e ke hoka pe no tau hi whamawahe i aho i uataha e kai tukuange pe whaha ngāue ki ai pe heni tuunga e tau iai he taimini pe mahino pe foki ai ngahi whamatala ko tau wa whanongo e ngari pe ku iai whainga maari e lelei ki ai o tau ki i hange bene ha ki i whawhango mai ke tau ki a mua ka pau e toi hau ki tongani o ku tau osi ma teu pe ke tunga o kunau tauhi malu au pito i tunga ko ia ko ne tu ko tai mini ko konga mau inga au pito e tau fononga he tai mini ko Huhu Mālu ko Huhu Mālu ko konga mau inga au mai ko ki he whausinga wike pe se te hiwa ta laka he pa se te hiwa ta ha a kinau tolu ko si huhu i he dose ura ki first dose pe ko laka ha ke pe se te ono ua ai second dose ai ko peseti fo geo fai ge si o peseti o no wa ke te ke ia ke tuunga o wa ke peseti fitu noa pe to e lahi angai ko hika whenga maari e ano malu le re e fonua he tuunga ko ia i he AstraZeneca ia i he huhu ko ia Pfizer ke tau tahaua ke taha fitu o na o sia o he taimini ke peseti fitu walu ai tuunga ko ia e huhu ko ia e ku kaka maari e pe ku ke hoko pe ai Huhu Mālu ke ata pe ke kakai ko ni una foko ni ko ngai foi faito o ko ku tongani he taimini AstraZeneca e expire ia ki he Aotahaua ko ni ai ko falaite ia weekend ni expire ki he AstraZeneca pe ko Pfizer expire ia ki Mōnite ko ia o wike ka hau ko ia ko foi taimi ko ni mau inga pito kakai ke na huhu leva ko ke na nofo mo foi hivi malu ko ia ki mua na expire i weekend mo e wika hau hange koe lave ki ai a koe konga mahu inga i he taimini koe tuunga kou tau iai koe he tau wau mai ni he wike taha ni e tau lockdown a tonga tapu pe mo e ngai whataputapui fo ke curfew ki tonga tapu walu e whiawhi ki he ono pongpongi nei ki lahi mai hae kinau tolu na e puke e ka polisi o tātikit ko hi koe ngahi mau o ngahi tutuuni ko ia na tau whanonga mai moia mo lockdown. Wau ke tolongo fulu tupu ke whaango fulu nei e nea o ke taimini. Ki nau tolu ko ia he taimini. E tau whakamā o popole le ia he reporti ko ni e whahauko ko ia i he press conference pia mo e paremia, mo e minister, mo ki nau tolu ko ia e takitau. E tau whahauko ko ia he wikeni. Ka ko e tuunga nau tau iai. Me ko lahi taha ko e talangataa ko ia i he tuunga ko ia ko e whaikawa. Ai ko whaikawa i api, whaikawa i he wharekalapo, mo e whaikawa i he polisi whakakoro. Tuke hange foki ai pua kawa mālohi ia, kawa mālohi ia, pe mo e talangataa ko ia he toi aluholo he tua taimi i curfew, pe mo e whaitoko na tapu whakawike pe ia, i tuunga ko i tawa mai ko ia he taimi ni maha ko e Ongoongo pe e taha, tau whanonga mai ko ia i he Ngaahi ahoni, ko e ahoni foki nei whakahoko ai po falemahaki mei api ko ia ai potu ngāue mo potu ngāe ako. Ia ko mei api he kamatai mei ako toka mua kindergarten
Aroa ke kalasta kalasion aroa ke form 1 mo form 2 pe. Ka to pe ngai ko pule anga le ngai ko ko ia ICC. Ai fo ko ya ko me api a honi ko programa ko na palani pe mo franga ke fra ko pe a honi Mōnite. Te wai fo ki a pongpongi kamata e ngai sivi fo pule anga form 5 form mono pe mo form fidu pe fra ambe ke to e wesia ko hi ko e tunga ko tau yai ya pe mo e covid tahiwa i hotau fonua ne. Mahalo ko e tawhaaki pe taha, o wikendi foko kamata e wike ko ia puate ahi falemahaki, tau ko doa pe foko whakahoko whailonga ia, ko hi ko Ngaahi oko ko tokoni, ke ngai whima uiwiri ko ia o e falemahaki vaiola. Kawenga tau ni, tākanga e tau fohe, i e taimi whainga ta ani, ke whakahao whia Tonga. Ai ko e tuunga i utau iai mai he Ngaahi a honi e. Mo e tawhaaki pe taha, ko to e whiri pe foki a vriam toa rei manu, toke tā vriam toa rei manu, ke ne to e hoko ko e tarekita i e potunga mo ui, ke ta o hua ko ni ka hoko mai. Na i he laka ngā pe foki, wafta hao ke wafe wanoa, pe a taritari e foki, to e whai ko e ha tohi fo o ke laka ngā, pe ko e ko i to e whiri pe ke hoko atu i he wanoa wataha, ke lere ai ki wataha, ua tolu, ai le area pau loro Tonga ko ia he. Maha ko e tunga pe utau ki kamata ke hao e mawhana, i heni he taimini maha kono ea pe ia o Nōvema, Disema, mo Januari, i he tau kotoa pe ene mawhana nge ko ia ea. Maha ko e o koko pe ulawa ke o antu ki he tau polokalama, ma e Letiō Televīsone Pasifika, ko meri e lau man. Tutuuni ai Fair Work Australia ki te tongi panga wanima ki e houa o whai ki olunga ai kau ngāue toli kotoa pe he fonua ni. Tokolahi ai kakai me he Pasifiki o ku nau fakafonu ai Ngaahi falemahaki i Melipoane ko e nau fokoutua he koviti tāhiwa. Kemipeini ko e fakalotolahi ki o tau kāinga Tonga me Pasifiki i Aositelēlia ke whakahoko e nau Huhu Mālu i. Ke i tai mahino ki kakai Tokolahi ai Ngaahi whakatatapui ki e whewhanonga aki he waha a kuia o Ngaahi vahe fonua o Aositelēlia. Pea oku ke fia ave ha whakamoimoi ki Tonga, toi whakakaukau i lele ange ki ai. Ko e kakatoho mo Ongoongo pe mo Letiō Televīsone Pasifika ki ahoni. Mōnite kono walu koe o Nōvema wafe māua taha o ku mau whakatau ange pe whokina o lele atu ki a teki mō tolo kuia o ku mō mea mai, mea pina. Ofa ke mō whai tāpoi kina ki mō tolo kotoa e o tua i a feito upe o ku mō mea mai meai, pea ke mō mao whoki ha mālolo lelei. Mea te Aositelēlia, meihe mauloki o Ongoongo koia i Aositelēlia, mālo au pito mo mea mai, ka mō tatoka, tua o whahatu. Thanks to the Lord for His good, His love endures forever. We would like to acknowledge our Tongan community leaders and elders, as well as paying our respects to the land of which we meet upon, and leaders in the past, present and future. Due to the number of Tongans across Australia who are suffering from COVID-19 and the growing number of deaths due to their being unvaccinated, We'd like to remind our communities at this difficult time that we are here for you and that we will overcome these challenges together. We encourage you, your families, and our communities to get vaccinated. Getting your COVID-19 vaccination will give you up to about 90% protection against hospitalization from COVID-19 and reduces your risk of spreading the virus to others. The more of us who are vaccinated, the safer it is for all of us. We must learn to adapt in living with COVID-19. It is within your hands to get vaccinated and to make the world a better place for our families, workplace, traveling, and our communities. We look to the future with hope. Despite the challenges we face together,
with COVID-19. In the spirit of working together, let us join hands and unite with our communities to get vaccinated. Kāinga Tonga, we only have one life. Get vaccinated. Get vaccinated. Get vaccinated. Thinking about learning Tongan, or you'd like your children to be taught the Tongan language? Look no further than the Queensland Tongan Language School. The Queensland Tongan Language School offers a diverse Tongan language course covering reading, writing, listening, and most importantly, speaking. Our team of dedicated teachers delivers 6 lessons during school term, including face-to-face classes in Logan on Brisbane's south side for our Joeys or preschoolers, koalas, our primary school students, and our wombats or high school students. But that's not all. To ensure flexibility, we deliver online as well, with our Brumbies or adult beginners class and our Emus or second year adult class and our Crocodiles or masterclass for those who want to learn advanced Tongan. Enrollments are welcome for our online classes from across Australia and around the world. All students are welcome to attend our Kalapu Talanoa or weekly informal conversational club to practice speaking Tongan with our community elders. Don't forget our pen pal program with Friends of Tonga, just another great way to learn. Enroll today at brisbanetongancommunity.com/QTLS or drop us an email to brisbanetongancommunity@gmail.com. The Queensland Tongan Language School. Koe hakao e ahoni, koe fonua o apongpongi. Today's reef is tomorrow's land. Enroll today and start your journey learning the Tongan language. That was fun. We had a good day. Hey, Con. Yeah, I love walking. It's good. I'm sad. Why? I want to listen to the latest Tongan music from Pasifika TV and radio. So what's the problem? I'm not on Facebook. I'm too young. That's okay, son, because guess what? Pasifika TV and Radio is very, very excited to launch our brand new app. That's right, stay connected anywhere in the world at any time to the Kingdom of Tonga, the latest music, the latest programming from Pasifika TV and Radio, as well as our sister station, broadcasting at 87.5 FM in Nuku'alofa through our new app. Download it right away on Google Play